Mwarimu munene muskuru eburi King'ori Mwambi Nguthari narianite na Nteto tinathukangite microphone na kamera ya mwandiki Nteto Festus Mwiti. Mwarimu uyu aririkana kwithukira andiki baba Nteto bari ngwine yo naria arethire nende akiwato no kinyo mbere ya mwambithania wa Nkubu Solomon Ngetich. Andiki baba Nteto nibethite bakibwithia maandamano ya thiri ntere ukumeneria karikari nyuma ya bokinya koti kurungamano mowo. Mwarimu nethirite akirekerwo na bondi ngiri 50 kana cash bill ya ngiri 30 ya mbarire kaeto ntariki 30 mweri omwanja mwaka yu. Mwarimu munene wa buri ya King'ori Primary na rietwa Mugambi Nguthari na acithirite aceke na rua aria akinyithitwe rukongo rwa koti nyuma yawe kuthitangwa na maitia jairi ikirikane ngoro mathaja ruki na renyangiri ntobia mwandiki wa Nteto wa TV ya Nyambene bia mung'ana jwa chiringi ngiri 30 na itia rajairi uri kurigiria na kuingata mwandiki wa Nteto atikarite ngugiawe akijukagia mateta jachali baskuru eu na mwarimu uju ari kuthomerwa nthitango eu na reganire nacio aria nandi mugambithania munene wa koti ya Nkubu Solomon Ngetich augite gambari rikagwetwa ntariki 30 mweri jwa mugwanja mwanka juju nethira kia mwarimu kashibirwa ngiri 30 kana mbondi ya chiringi ngiri 50. The case will be mentioned on 30th of July 2025 for pre-trial directions. Nyuma ya koti mwandiki uju wa Nteto na kuikini andiki bange ba Nteto Bamiru araba ethire bakithithia maandamano jathiri taunini ya Nkubu mwanka gukinyagitwo ne kia borisi. Aria bakiaria nyuma ya maandamano bethire bari na maromba kathumba ni romba ria mbere uri koti gutigira ni kujukiria mwarimu witagaria rirega kiwatho na kwithirana kwa mwandiki wa Nteto Kyoto. Koti imuyukiria atua kali kabisa bura Nguthari achokerwa inthao buru na uraka wa tandabu na arimu baraga na inya mtura wembe akageria kura mwandiki Nteto amenye kwina consequences cia atua yeu. Iromba ringere andiki ba Nteto ni kugwatwo kwa mukarigito wa Kepse abaina andikirago ulia wigekenu akiuga andiki ba Nteto bonekana maskuru nerete adimu bari atongerete bethire bakiura andiki ba Nteto. If you media people go to schools without authority, mtakuwa mnatandikwa. Kukamberio kama mbweri kugera alitwa mugatandikwa mukauma. Na ndiba kienda kinya wajo kirwetagarere kiwatho ni kuba makia. Na bana ndikiraguruga polisi bamujukiria atua. Na kethira tiu batwa ndikiba Nteto tukaumara tuthithie maandamano ja manene jatonekana kenda tugatigira kirago must be arrested na action must be taken for threatening journalists. Na boto tetekeria aja Southimenti kana Meru County yonde at lunch. Kan tomerie ke kirago. Don't mess with us. Batwete anto bako mess nabo. Arimo baku batora na unjerene baandamanete tukabakava tukaikia story batetuka. Lakini wewe na ngats cha kuchokia boro kwenda. Kiangwera bwana kirago menya manto jari mu baku banene akikisha ibakore wabwega akikisha manto jari mu joteterwa na njirere agirite nte meyakethira kothire nyango chi ari mu chonde kenda utonyera manto jandi kibanteto muthiene rombara okirenkia me TSC ni kujukieta garere agirite kire mwari mobure King'ori Primary bakiuria kethana kuthuru mwandiki banteto ana baraba kuritano na beba thithiatia TSC kagereni arimo baba na ritho rethaga Nkubu gicigo mbunge kia Southimenti nke reportera Teto Shawero ria kwa rieto ni mutuge kare.